ki tai tai mai te kata. Buki tai mai te. Okay. Tau toi e alua. Tolu, ua, kaha. Ko whapapa te au whakatulou ki e tangata loa mo e wapara loa ai whaka ofu ofa te mo e man merie o e tarawau e universi. O e ia ai o kune purei ai ngā ia ai mea kamata ngā ki e ngā tāna. O kou whakatulou ki e kakaitupu ai whonuani te whito ki e matakari nana wala i Kempelani me mananga Kempelani o kou whakahaa mea i ta pehe ke aluseane tuita na kaurafitani. O kou whakatulou ki e kakaitupu o sene mananga sene ai kautaraku o ki ai Purelahi, ko Chancellor o e University o au Professor in Oxford Huakau. O kou lolo atu he ki e hau e whonua. Tamatui ko tupou ono. Ko e hau toka, ko e hau meimoa. Ko ia ai orowaha o i tau mawhakawa pea ko i tui karaunia o ku fio koura ahono a fio anga. I he toa na e tuku au mai meimoa talu me he wae matoka o aho i tu. Pea mo takala oa pea pehe ki kanoku poro. O kou whakapapatu ki Ha'amu Health, ki e hou eike o e whonua, hou eiki no pere pia pehe ki e eike paremia, ka maa foki ai kabineti mo e whare area mo e whamau anga, ai kautaki lotu,
Ako watu ai whaapa makehe, ke tonga ko toa peo ku mea mai. Ka maa e ku whakatulo atu he, ki e whaiwhikau, pasta mamaloa. Tau kolo ke me siasi, pentekosi nei au kalani, o ka manaki ke ne hanga o whakahoko ai ouau, ko e lotu tāpua ki, ano whake certificate uruaki. Ore ota kuki, e marae o e tonga tauta moe ako ki e whakakaukau. Ia o kou taritari rei are ota kuki, aoroa pe kuiloa ko lāpai, i lava mea, pe moe whenga whakako ko ne whai o tau au sia ai hoa tāko e ni. O kou whaapa atu, ki e whamiri ko toa pe, ore ota pe pehe ki e whaiwhikau māmaroa, tau kolo, manaki ke nau whahoka whatongi ani mo no whawhiwhi ai. Kai tuku mua ki katau atu he, ka te oange ki e whaiwhikau māmaroa, tau kolo, ke ni hoko atu e whatongi a, whai hata wakonaki, monolotui, o e tau kamata monolotui ai o wau mahu inga koeni, pe tau toki hoko atu. Malo. O koe ke onga mai, ai whaiwhikau, katatu. O kai peke onga mai whaiwhikau ia, katake o na te aha me a ku o te kai ke onga mai ne rea kataki. O ku onga mai ho le AI headphone, ka kai ke onga mai ho rea. Show something you saw. The microphone is. Ki poki mai pe mo katake pe o ku tantari ki e whaiwhikau pe me au kalani, ki onga mai ai le whaoha, makita italia ke morisani koe ni o ku teke mahina po ka mea o ku o kai ke onga mai ai whaiwhikau. Just go back to them. Ia koe na ku whanonga ki ai,
Chưa, đây thì nó đây rồi. Chưa. Io kata ki koe whaatu e whamalorai au pito ki e whaifekau pe a o whawhiwhia au pito ai lawarerei ai lotu mo e akonaki ku ke whai ka o kuki i leo si i mai pe ka o tau whawhetai pe na e lawa pe ke ma whanongo at pe ki ai pe a kou amanaki pe lawa pe ai matanga ke na whanongo mai ki ai kia te koe i e lotu mai a konaki na ke whai ka kou atu e whamarolai kai tuku ke oka te tau porokalama koe ko ngā hoko o e tau porokalama koe te whahoko atu harea i whahoko atu harea whawhifonga i atu ako na e whai e o tā kuki me ako ki ono certificate ulu aki i ki ono whailonga tipiloma pea te whai aki i rea ai pea osko ia pea te wangare mau tuku atu ki e whai whekau ke ne hanga o fuaki ai ka te utatake atu pe kātaki kai tuku ke tau hoko atu mahalo au pito ko whaamu ke u tala noa atu ko e fuaki certificate ko e nio ku maho inga au pito ko hai ngai uhinga ki ai pea ki mua ke u tala noa atu ki e lava mea koe mo e whai waola a re o ta kuki po ko aoloa ka ku maho inga au pito ai fuaki certificate ko ni i a ngai uhinga pe te ulawa te ke a ngai uhinga ko ulo ki ko e
whaki certificate anga mahenina e whai pei tonga talu me e wafe i e kamata e lo au e wafe ta wha i tonga o mai ki e tahiwa. Pea ma whanonga mai ki heni ko i ngā pe ko e malolo mai ka ma whoki atu a morusiane pe hau ko e COVID. Pea ko e talu koe me he COVID o pikai ke ma whoki ki tonga pea o te kai ke to e whai ha whoak certificate. Aia ko fufua whoak certificate ieni pe ko e whoaki ka awat ke ma whoaki e matai toi diploma. Ai o mahu inga ia iai ai tamaiki na nau osi kana e nau roto pe ke o atu pe nau certificate i whalongolongo i interneti mo e meili ka ko le ota kukina ne roto ke whai ha ai o wau pe kou whai tonga ai au tau lava pe o whai heni neongo ai ngahi whainata whatemi kare o e whahoko a whamawholanga taunoni. Ka koe iai koe uhinga ua ki, koe uhinga ua, mahu inga e whaaki matai tohi koe ni, ale o taku ki, koe fufua toko taha ni ko ha o ako hanga tonu, tuku ke hange e ne ako ke tongan culture, pia mo e, ka koe ni ako hanga tonu ke Rational Studies, i school koe aia o ku ulu ai a professor ina fotua kau. Peko tō tāne kune hautala mai o kune whia ako ai whakakau kau, ai wawaro mo e thinking i e mala e Rational Studies, ai o whaia e ako ki e filosofia mo e losiki mo e whakakau kau. O kia e ka wako maa, mo ka wako toke tā, mo ka wako PA, diploma ai lo au, ka wikai kia hata e ako hanga tonu ki heni ke whia ako ki e wawaro, wawanga mo e whakakau kau koe tō tāhai. O kai pia e toka taha ko maame i tonga, i filosofia mo e losika ka oku aluia i ta whaaketa. Ko iai, oku hinga ai ku pehe, oku toi mahu inga ai ako koe ni o whaahoko e le ota kuki. Ko mea whaosi ko whialawe ki ai, ko whialawe ki i whakaamu a le ota pia moeola o ngā heka veina na whaia ni ako. Ko ne whakaamu na i kai ke a uia ki e le wolo o i Form 6 ma Form 7 pe a o ako for University na ne ako Form 4, Form 5 pe ne hao whai pe ngā hi ako e Nusila pa ko ne wha a mu ke hu ke University alo au aia nā matala noa rewa pe ne fotu mai a e ne fotu tu pa ko lo au o malawa wai ngā hi course pau alo au pa ko rema ngā hi course e whakahoko e whakatatau ki whia mau ai tahine mo i tamasi o kua au. E lawa wa whee ate ko si ke tonu mo i ne whia mau. Pea koe whia mau ia koe na e hau pea mo. Pea mo e o tā koe ne whia mau ke te whoki maa ako i a polokalama ngeha preaching courses ke lawa o hoko te ne ako pea whainga maari ke hu ke universite alo au. Ko ne mahu inga ia ke ako ke whakaukau wabaloma wabanga pia mo e umea whatonga. Ko iai na mawhotu tuku rewa o whahoko rewa ne polokalama ako ai ne certificate ua ki mo certificate ua pa ko whi whaose a kia. Ko certificate ua ki na ne to ai a whi assignmenti pa ko whi kose taha ua. Pe nā no wesia e COVID pe mana i whatongia whakanga au, whawhamiri, o ki whetoka ki ai kana e loto lahi pe are o ta kok ke hoko atu pe e me whainga. Aia ko whelawe whaos ke ai ko ukaweka wene whahea ne whatotolo, ko e uaki e ne uassignmenti, ko e uaki e ne whatotolo ke e ne ako i tonga o hoko atu e ne ngahi ako ne whai Nusila. Ko whika ua ako e ne whatotolo whai ne assignment ma ne whekumi ki e tala o tō ngā mo e ne tau ke e ia ai tala o tō ngā me e ne experience mo e ne whakakaukau. Tau ke mo e whakakaukau. E hoko malewa ne whai e ne ngahi kōs ke kau maui, pe mo kaulo au, pe whakaosi ake ne uko osi ke wawaro, wawanga mo whakakaukau. Pa koe osia lava e ne certificate uaki. Ko ne certificate ua te mahoko at ke ai ke mao no tipiloma, koe manofo
o whakaiki ai ngāhi assignment I he wawaro whakakaukau mai wawanga, pia tene lawa ia tene lawa leo te kamata no programa PA I School of Rational Studies pe ai no kuia ia professor ina futua kau. Pe malawa leo I he kau fo ke ni whai hanga I appointment mo ngā I kalasi pe mo e ulu o e Rational Studies. Ko tui koe talanoa te au ko uwhia mako ke whakahoko atu e ota. Aroa ka te he kia pasta Mamaroa tau koro mo tolu Luciane ka te he whoki ki e Purelahi no ke whotua kau. Mo tolu mo mea mai pete mo mea mai ke porokalamani e kau. Ka kou whie whaaki pōsi ai, ka kou whaamu koe tau hoko rewa. E koe ni ku tau toe whoki mai, te tau alo ki e tau sini e ka hako I ngā e asmai alu se ane pia mo e parofesa. E whai ai whoaki, ai a koe ni kou hau ki ai. E whakahoko ai whoaki, ai certificate pia mea pasta Mamaroa tau koro ke whoaki ki ari ota pia hiria pia wangarewa ki e profesa ke whakahoko harea te whito whalangirangi o e uau pia hiri ko ia pia rea rewa Aroa pia tok whaosi e Luciane e whamalo. E kai te koe whalauroa e whaiwhikau e tukua ke te koe ke hoko atu no whuaki o e tau certificate I malo. Tau ki paspas kia, paspas mai koe mai hena I noke, I hongo koe ke sio mai, whawhekai. A koe whainga maari e rewa koe ni te oange ki e Chancellor po ke Purelahi o e University lo au, pa ko e uluia o School of Rational Studies, o ku whenga atu ki ai a oloa ke hoko atu ai ene ako. Pea mo te whakaloloto ene ilo. Kai ke te uake te koe professor kai whahina ke huu mai malo. Malo o pito, Professor Aftan, ki mua ke tau hoko atu, ko kore ke hufanga he whakatapu, ko au whaki ma e porokalamaka tau te whitu ki he o wau o e ahoni. Pe he koke o te whakamalo ki he whaifikau he whakalawa o ngā aue ki he koe konga o e o wau e ahoni. Ka koe mea uluaki, koe whamalo au pito maalunga keni ki a Professor Laftani hono fuesia ngahi patongia I hono whakahoko ai konga uluaki o e ako ko ia o ku whenga ke ai a koki. Pea pe he poki ki he poupou mea Luciane Tuita Laftani ki ngā aue ko ia ho tau senta o ku ne toka ngai e tau ngā aue. Ki he tapa ke he o mamani hono vai he wiki ki he wiki. Kai o atu whoki ha whakamalo ke tākotoa pa pe ke tau kaua kōkotoa nau wahe mo tau tolu I he pongpongini ai o wau koe ni. Ko ki tāno si pe ki he mahu inga ai ngā aue koe ni o ku teke. Pea moe manatu meri e pe ki he ngahi poupou na e mau I hono whakafotu o whakakaukau koe ne ki he University lo aue. O kui kai koha me aia o ku whaingofua. Pea ku fo'ou au pito koe lo au hono whakawae o ku matoa ki fo'ou au pito ia I hono whakafotunga. Pea kihe e ako, pea kui kai koha ngā aue o ku whaingofua.
E koe ngā ue o ku lahi, pea elere he taimi o ku fuoloa. Ono whakawae koe mea pe o ku ma whakamālo lahi ki ai mo Professor Afgani koe pou na mama o mei he tapa kehe o au ki tonga ki he tupo nima mo e hono whakawae ko ia o ton fon. Mono kakau ngā ue na nau pou mai ki e whakakau hono whotu ko ia university ko ia ke online. O ngā ue a ke teknolosia o ahoni. Pea pehe mo he pou mo e ki me he minista a koe aho ko ia, pea mo e tare ki ta a koe aho ko ia. Ka ku motuhi e ngā ue ko ia he whamaman lahi o komiti. Ka kuma whakaampe pea mo laftani ke kaha uwawe mai ko whaiha tapa ki tonga ke whakalawalawa ngā mea o whie mau ki ai. Ka o whamalo he ni ki a kuki i he loto lahi ko ia ke wa koe ni o rational studies. Koe ki i o hongo pe ki ai koe mahalo koe ulaki whakotuu koe o rational studies. Koe discipline pe koe wa ako make koe fuafua whotu upe helo au. Pea oku toki alo e ngai university lahi o wheinga ki ai. Ko o whakakau e rational studies ki he mea kotoa. Ka kui kai ke hange e ia, ko e whakakau i ko helo au o whakotuu ia, ko e taha ngahi discipline te whito e ne porokama ako. Pea ne o ku whae ngā ue lahi ki ai, ka oku o mai he whakakau ko ia a makehe o e lo au, e le ngā ue ki he ako, pea meiha to e waa. E mea to e whotunga ako, o ke si o ai i he ope pe ko mamani. Pe ko iai o ku whai pe ai loto lahi ke turi fua ki ai, mo teke a whakakau ko. Ki he kahau, he ilo na maawai ha whotunga o e ako o utau whakaamu e sai ki he pahinga tangata katoa. Koe mei he tapa kotoa o e ngā aue koe ni o whamalo lahi atu ki he lava e tau ngā aue koe he ahoni. Ka tau nofu mo e whakakau, he kulahi au pito o e ngā aue ki he wawanga. Ko ona whakaton mea ai wawanga ki he rationality. Pea kulahi o na ngahi kupu e kuki. Te tau tok tala noa ki ai, he koutui te whoki mai mei tonga, pea e lahi lewa o taimi ke whelawe i pea mo e tamai ki ako, i hona whakalawa au e whie mao ko ia ki he rational studies i he kahau. Whakamalo lahi he ni ki he tapa kotoa, whakalawa e tau ki o wau e ahoni, e tau o wau e ahoni, ana whoake certificate koe ni a kuki, siua, o whamalo atu e ngā welahi nei kenpela, mo hoko lawa e tau ngā aue, o tu awha e teo, no whakakau. Mahalo bito, Professor ino whakakau, wahoko e tau rea te whito ki e tau wau, pea o ku whamawhana pe ai hoko mai ai tau wau, ka wau maeni ki e konga hoko, ko ngai pea a whakatuku mai e Luciane hangai walo ai tau porokalama, ka kou whio atu ia ki a reo taku ki a aroa ke ne whahoko mai hane lea, pea tau tuki hoko atu kai tuku atu ki ai. Ka pao e ai ho headphone ka taki, mo wakai ange ke ua to e no e si mai
kai peke ongo mai e kuki. Good. That's it. It's coming through. Ia, o koe e rea o ongo mai. Yeah. When he was speaking to someone, it was coming through. Tau ki whaongo pe, o te kai ke ongo mai. Reo ta kuki na e whaafofa e tau te stesa nei. You see, just let him speak. Rea mai ange ka take. I don't mind they know that they know it is to somebody. That's it. Go ahead. Ke whanau mai? Ia ko ia, ko tō maoai, whaafofa. That's it. Ko ia. Oia. Oia. Tell him to hold it up. Io, hanga puke hake ki o lunga ai me a ke lava ke ongo mai. Io, kataki e aroa o ku motu pepe a mate. Kai ke u to lave e au ke ne fo I liu ko e ni ko e me tau testes anai o ku kai ke to I o ke ongo mai ka ku ongo le o si. Te rea mai ange. It's something that Io ki ongo mai ia. Ongo mai pe ka ku mate le o si. Io ki lea mai ange ai ki tala no mai pe ka to fai o le a sai pe o le a ke to ko nga ke mahino ku ongo le lei mai. Mate pe. Mate pe o af. Io ko rea pe ko ki ongo mai pe a feit. is there a microphone on the laptop? Is there a microphone on the laptop? Io It's the microphone on the laptop that's picking it up. to ange headphone ni ka te rea mai pe ange pe sai ange ia. My laptop. Me laptopu rea ange ai. Where's the laptop? O pare ma pe. Toi tu ia tu pe headphone ni ke tau toi wakai whaos. Ke whanau mai pe? What's kone sai ia? Eo. Yes. Whanau mai pe? Ko ia toi whai ore a wongo o le au pito kone tonu ia. Hoko tu pe ore a kataka hoi makainga i toi hoko atu e rea a oloa. Kataki pe parapare ma whate ki kare kan me nusi a ka ko inku hongo le rei mai. Hoko atu e a oloa maro. Tuku pua mua ke u kamata aki en. Tā puni e te vita ne lotu he sāme tahaiwa. Nā nyanga hiki e pupu ngarea pe ni e nau lea pe he. Ie hiu ret sone inu rei whi e hion lipi le whaneha. Ata nai se wi te kawari. Tuku ai wawanga I ka kuloto. Te merea I ka kungutu. Ke rei ke a whiona makatu o mui hanga. Te u whaiha whamaro. Ka te u whamarumaro te tau hatapu.
Ai tau me mo tuan ki whai te mua whamalo. O malo ki he tui o langi ta mo mamani ko e riko e ne tala maha o tala si ai o wau e a koe. Koe rea pe ia koe whawhita. O malo la hieni ki a palofesa ino ki wakau. Palofesa sosio na kitani. Ka peke a Luciano. Toi ngā e wate o e Universito au i he whakangaloku o whai mai ke matuani. Malawai ki whakahoko e whakalamako koe ni. Ure e kupu i rea i tau rea tau ngā kupehe koe waa kau aki. O matala taha o pehe koe rea koe ni ne mau me tau mai. I he tu i tonga e taha i he kuonga koe alu koe e kau tau wai o kunau alu pong. Pea nau whoki mai kua tai tō e laa. He toki me a whakaofo e aho e taha ne liu mai e kau tau wai. O kunau whoki mei pe ku hatapu i pong. I hono o whongi atu o a te tawa ke tu i pea koe whehu i nei o mai. E ngau iai ha katamake e hoko. Koe nau tari i kai u lava kakata pe whatongia. Pea koe eke atu koe hai uinga nai wawe pe ai e nau tau mai. Koe tari nei o mai pea mei he kau tau wai na amau waa kau aki. Ko hono uhinga koe hohoni o foi iki hono ngutu. Pe oku fuoroa ka utu oku roloa taimi ke whaiai ai utu. Pe ne roloa kai o whiema o e taime ke utu ai he ka whakato emi e lahenga vai e mahua ki tua e ne aru i roto. Ka na mau ngā aki ai ki i waa kau. Pe na mau hanga o whakamere uku i hohoni ki he vai pea ko uhinga ne wawe e ne whonu. Koe whakamālo kana e tae oua ho o mō wala mai. Palofesa ino ke hoa au. Ka peki a palofesa sosiua lahtani ka peki a Luciani. Ka mai toi ngai wakin sidlo au. Koe uhi koe whakamālo ma kehe ki he tiuta. Pamangai tupu ko i koe ne pailate i e polkalamako koe ni o lawai. Malo heni ki e tangatai kai whikau, mamaloa tau kolo, ka te ki e Josi ana tuo tau kolo i ngahi keilau mo e tū tawha aki. Fulanima koe toa pe. Malo heni ki oku hoa kai umai tonga e pon ki uhi ki. Ke uhi koe nau popo mo e langolango me teki me whakalatahi koe toa pe. Ka pāu te u waha mea te u whakaosi aki. Tuku ke u talaloto whakataha pepea mo e apostolo. Taha i ene hiki ke ngahi sia sina ne pehe ai. Kou malama ai ngahi mea ko tō peia kalaisi o mune hanga whakakaukau wa i au. Neongo koe whengako koe ni koe pole lahi te te au. E ku ngau e taimika kato ke tau ke whamili. Ea mai whatongia ke siasi. Ka te mea te pū koe polokalama ako koe ni. Kai ke, whakaosia ke rea e filosefa haumatutu. Ko patoen ko Solomone nane pehe ai. Whakatau mai poto. E o te whakatau atu ia. Ko hoku monu ia. Koe uhi koe feitunu kuo moho pea tuku taunga ki eo pe. Ka whainga taimi pe te wala ki ai. Ka whainga eria pe. Kuo tuku o mau mai e feitunu. E waha o pe. E iu tiu pi pea mai tohi ata. Oku iai. Pea mone katala noa e whakafo ou. Kai ke tau te alu ki Jerusalema whae lo tū wai. Ka whai pi e moni mo tau tonu. Koe ia koe a koe hawhinga wheitu upe he kua mau wheitu nui ia me waha upe. Whamalo lahi atu kuri koe whamari koe ni. Puke utatau atu. Malo. Malo vito whamalo atu ki a Aoloa. Ao koe rea maare, maria whamawhana koe ia. Ka e tuku mua ke oanka ki a Luciani a Lewalu ke ne au whangatuku mai tau Polokalama. Malo Luciani. Malo. Te hufara te whakatapu o si au whakeat me whaleni. Kai oa te whakamalo koin ki aho mau inga koin i aoni.
O ko tau tu peo whanau mo ke tāna o ango palo whesa. Pea mo e lotu mai e whaiwhikau, pea mo e tāna o maa le o ta. Whakawhiwhia pea whakamawhana. Hange koe ke tāna o palo whesa lawhitani. Koe fuafua tamasi i a koeni, tamata a koeni ko ne kamata e ako ki he whakakaukau. Ai ko filosofia maho ina ia koe ai University lo au. Pea koe whakutu whakaukau ia a palo whesa ino ke whatuakau. Pea ku tau whiawhia e pehe ako, o kau mea muau he ako le ota mi heni, o isa lato kefu. Pea koe ako ia, o ke pehe ke whakangata i hoto tau. Me sisi i ke lahi taha ko au mo luisa ku matala pe ko mau e mo student mo tu ataha ilo au. Kau ma whiawhia pe o ke ai whanga maali ke whai ako koe ni i University lo au. Pea nge ko tāno ane nai leota, koe interneti e, koe YouTube e, koe u mea kehe o te mao he taimini. Ki he te ako me he internet. Kai kehe ko whiawhia au pito, mao whanga maali ke whai lea whakamalo, ki he heni a palo whesa ino ke whatua kau, palo whesa sisiua lawhitani, pea mo e whaiwhekau, malo au pito pasta ma malo tau kolo, pea mo le o ta kukoe, tangata ia ahoni. Malo au pito ke te moto kotoa mo mea mai. Malo au pito hau eke mo mea mai pongpongini, ho atani ki he o wau maho inga koe ni University lo au. Aia koe fuafua o wau engu whakahokatu me whale koe ni Kenpelani. Na e whai pe whuki tonga ka koe ni ku tau mao i mea koe ni. Koe ofa mo e whakamalo lahi ki a palo whesa ofa. Na ni hanga whukututu e u mea koe ni ki tau lava wako. Ko ilaya si ofa na ni whukututu mai mea koe ni ki whai e. Ai ako mo wako e whanau wako via the internet. Ofa lahi atu ilaya si ofa ki Texas, USA, ki a koe mo family. Whai whikau maa malo tau koro ofa lahi atu te koe mo family. Kia le o ta cook mo na family, ko tui ko popo malo i hono hoa o whaanga. Pea koe arangi ma o pea a siua e ose ne kalasi mo le o ta mo ne maari e ia e ose na kalasi koe mo le o ta. Arangi le watala no ke fo i topic na whaikai tāna. Aia ma whiawhia au pito pe he tokoni mo ne ak whai atu me ofisi ko ni lo au. Ka te tatau atu he malo o pito ho e ki makainga mo mea mai e ahoni. O whalahi atu ki Aotearoa. Mao pe ia taimi te maa. Ki whainga atu ki hena le ota ke tau. Ke tau laki. Mata ka neongo ia o whalahi atu nei hen. Malo. Malo pito usiane, ka kou mumuia pe whamalo ko ia, po e pe ki ai, malo a pito whahau ka tau lea whamalo. E kuo mau a ho tau wefe, mau ho tau waka ko whakatoka. Ai karia e hifofua mo e lompe au, pe ko e whaka osiene certificate i olo aki, ka koe kamata ia e certificate i ua, mo e tau hoko atu. Mange foki e whai whatongia koe ni whai whekau. Ko au koe kuhanga puke mai whanau a ko whingai ke ohi mai. Ki i tuki me ta whaki, ki tuki me hema. Koe whainga whanke nau molu hui fo nau hau fo me society mo ngai whakakau kau ke. Ka koe whainga e mareo ke helo au. Ko ngā ko whatongi a ko whamolu i hivo nau sino me society mo ngā he mea ko nau harakaka mai ai. Kai lawa ke whakahuhu atu e wawanga mo e wawaro mo e whakakaukau. Hika i kai, hika i pe lawa huha me ai. Ai a koe kuhanga teu teui, ki whakahua atu a parofesa hua kau, he koe a tene whai hono au whangatuku e ai fo i whatongia koe ni. Ai ko whatongia maho i ngai apa ko whamarola he ke alusiane. Hange pe koe tala noa koe ni ki a leo ta. Ta mai fo le ia ka te au.
Ko le lo ti fok ko ka ko ai a le lo. Ta mai ko pure la ai ko ka io. Ko makalas ma ko ka. Fe a le lo ko ta le lo ko o fa ki ai. Ya o to i heni. Fai atu pe koe ako kāne, o kai whak mo kure loti he. Ka koe ni ko kure loti he. Ka ko whamalo lahi, hangi e pe koe whai whatongia ko whai, ka pau nei kai alu se ane, he kai lawa whahanea. Koe tala noa loa ea te ati au ke whakahoko. Ngai whatongia i tonga moeni, ka pau nei kai ai le loti koe ni. Pea pehepe ki are ota, pea pehepe ke te kia roko toa pe. Ka koutui koe ngata anga ia, pa whawhiwhia. Ka mau pe whoki mai kai whahina, o whahate at whoki New Zealand. Pea koe mono ia ea ka ki whau mai, pe koe ne au ki tō ngā o hawhi atu hena. Lawa i pe ha mo ngai kalas. E pasta koe, no au foke o kumari e wha au online ni ange koe tānoa koe ke kai mi kou whai e ke koe Facebooka. Alu e nge si hina mo nge si kapa mo here pelu mo mea ke he foke lo au. Alu pe koe a koe online ni hoko atu. Whikau ake atu ka wheitu hoko atu ai, pakapau te ufoa atu hena mo lusean. Ma au ki tonga, tu koe online ni, koe ke te wha online ki tonga, maulere i tonga. Koe hao ki he ni, mau hata hako he, lere he tuko online ni, ngahi whaunga koe ke mau no whota hape ke online ni, oku lere he whaunga ke ai ako e au whaunga i ai whainga maari e kotoa ke ko o mai. Pa ku whawhika e ai, ka whawhika e pe, ko mea kotoa pe, ane ku whawhai ke ai ngai laurea, oku toka mea i mai e univesi, e tau kamai, ai whainga kotoa pe tau whai, pe ka wau he kai ke nau kau mai, au tau haa, ko tau unves, ko tau whanakui, ko tau kamai, he kai lama ki tau tolu whai pe hamea tau tō, ka kou whamaro atu whawhiwhia o pito, e ua kau te hamea te ke tō kanga mai ki ai, pe ko hato e taha, ka tau tatau. Kai ko whanau at pēti. E ngā ue mālo apita, e ngā ue tāko toa. Ue wharere tau koro ka mami he na. Ka koe ke aha toi me alahi koe no whopeo o toi sio i pe wawangao i toi mahino ange. E tau alu koe ke kahau. Mo e ngā mono ngahi kupu kehe o ilo pe au koe ko ngā ua. Ko certificate koe a kuki o ko ka ua tuki ai i he kahau. Pea ko te upeki ai ka ko whaampe te mau. Koe tuku atu e poro ka ama wholawa. Ki tonga pea monu usila he ilo na alawa ha maki taimi mo kuki. O ngāue iyo. Ka koe mea pe ia o kumau ke au ni koe whotutu pe tau mea koe whikawaki mo e tau polokalama ako. Mo e whasio whainga maari e me ke te whetau laki pea mo e tau tamaiki ako i wheitu ko nau i aisiwa Ogo. Sane, te a mea ke toka te. Ikai. E whai whekau, nei ki reo siri whoki ho le ama o lotu, mahalo kusai e te whoni ke te aha mea o ke tokanga ke ai, mo whaata o lotu whaosi he loe lahi ange ho le ama o lotu koe nina. Nei ki reo siri, nei ka atu e whai whekau ke kau a whangatuku wha aupito mai a kia malo. E whanau mai. Tō atu. Whaosi e pe whai whekau malo. I mo le whaapi, whamaro atu e te pin, o ngā pito e. O whaama te pini, mai o heiti koin, whamaro atu mo tōu, e tōpa tonga e poto, a rāwe ai e te pin, o ia, o whaati mo tōu,
tau hanga ko iki ro e tamai mau amalo atu mau ka e pia kon mai ke ao ko tu ko o teo yangan ka ki pene au hawa pa mau kio ko e o tua lele o mau tau ki ai ko ka tongia mau ko e pia koe ni o tua ka pe kina ai ngo palo pesa na palere pa tongiani i ka pe kina ki na ko ko mama ke ulo pe ho mama ka tau ko tau mua e ko Malo au pito, whawhika ia. E tau tatau ia, malo whawhika nei ki mate mai te konga ki mui ho lo tuka na e leo lahi mai te lele mai konga ki mua. Ka ma ofa lahi atu, ofa atu e hua kau, ofa atu ki e whaiwhekau, ka pe ka te koe loata, ka tau tatau ai, ka tau alu ki e tau a whakatuko e tau porokara mā ko ena. O whate moroko tō te mō mea mai. Lama mata foi! Hei oi! Siwa, ke panau mai? Ia, malo ia. Hei lo tau na te nere no ke kata. Okay.